Бүгін Сүлік Қараның баласы şu Keşan'ın koluna gelip kaldı. Hazır ben malumatını alıp vereyim. Mingi kılı ürettім деп бардық маалыматтарын айтып атат. Алды mesela videonu толық көрсеңіздер, мен hazır бұл тай туралы маалыматты толықтап кенен алып беремін. Каналға қатты алып, лайктан басып, жақсы сөздерден жаза кетіңіздер. Hazır biz birinci Keşa dişini açıp көрсөтөбүз mü? Şöyle tayga kulağım болады да жазға. Жазға құнан. Жазға 2 жаш болды. Болды көрінді. Biz маалыматын баштадық. Анда эмесе өспүрүмдүн ээси Keşa кел. Assalamualaikum да бир жолу. Алейкум ассалам, Кәріп алба кел. Аттын маалыматын берели. Сүлік Қараның баласы деп атасың бы? Ооба, өспүрүм боюнча кула көккө кулам болот да, экиге толгой. Өзгө добарыбыз али белгилүү жанагы Шамил ажынан Сүлік Қараның баласы. Өзүбүздүн бага келген, кандай болуп келип калган башете мындай кыскача айтып өтсөм, бизде жана кыял ажы бар го эчким. Ошондон алдык, ушу Шамил ажынын баласы менин дос экен. Бишкек жамааттагы кыял экен? Ооба. Ошондон алдым. Бул алганыма айта бер болду. Анан бул үйрөнүп эле ушу мен өзүм үйрөттүм. Миң кылыпчы. Анан алигидей зирек куш жылкы. Bunu azırgı minilişi gidede bir üstüne 10. жолу çıkışımda bolsa. Aşık aytkan bolsa, bana bunlayla kaçsa bir 7-8 жолу bunları beni bastırıp 1 kilometrede işte basıp üretmeyip olmaydı. Öte çoğu şey. Cev içkenleri zor, bu kollar bari taza. Baska turganlar hem yürüyorum solu bolupla yoldaşı başlar. Boyunun büyükteki kança ulanca çıkan desem jalga bolat. Beni esemi boyunca bir delik aldı. Dağı hala kadar tart oladı. Dayan kılmış. Jaşılık gösterip öttük. Dalilleri bile ortada bir jalga jaşık çok hiç kanday. Сүлік Қараның баласы. Сүлік Қараның баласы. Енесinin, bunun yeneleşte, atalaştағы bir tuğal akasının şu video süretleri var boldu. 1 yaşındaki ayakta жүрген videosu var. Şuları deyip koşup deyip olmay olsun. Жақсы екен. Kim ечіге жақсы өспірім деген болса, құда қаласа келішіп, соны ашып, насip қылса береміз şu. Соны бойынша 420 мың адам жақсылай сөйлешеміз, құда қаласа. Кем болады? Алла да бия. Жақсы екен. Мен аны жақыннан тартайын. Bunun atası da bizim Alamanlığımızda ordun koygun mıhtattlardan hazır Karagılcak iyi Jalpaktaşta akıl degende olçu. Andan amalga ketken Karagılcak'a. Bulardın bayağı kulundarın bu yıl men görüp kaldım. Maga jönötüp internetke dağı jarıyaladım okşayt. 180 ming, 200 ming, daha kança 150 mingden sattım. Жақсы пайдаландым деп акылак айтып аткан. Биrini şu azık ordun Nurtilek alıp geldi de ötkönde de ayttım. Buna Kovagı, jağı. Bunun tekteşleri Taşkent'te de çurkup atad okşayt. Omrosu, tuyakları, da kara biyikte gerek eken. Art jaktары da biyik eken. İçkere jaktары beli, soru. Жақсы eкен. Нар жакка жашке. Жонтай экен, а? Жонтай. Жаңы минге экен. Жаңы үйрөттүм деп туктун арасы сөздөрүнө. Болду кайты. Өспүрүмдөн ат кылам, жоонунан кылам дегендер мына Keşa'га чала бересиңер. Алган маалыматты Keşa өз берет. Келишип сүйлөшүү жолдору болот, варианттары бар дегендей. Ала бересиңер. Жаккан болсо. Акыркындагысын ушу алган сорунду. Андан келсе келе Өсөр ажыныкында алганбыз. Төнү. Барпыдагы болгондо. Варашылыпта Алтын Курду алганбыз. Tö aldık. Bul öröndө bardык эле сорундарды алдык. Жакшы. Албаган сорундар калбады. Канча? 7 асы. Туңгурга, Сүлік Қарамы, Бекматка, Эркин Палван. Mumuş! Ala Mumuş, kayın koyalım. Mumuş! Ayıp olman! Mumuş!
Erkin. Erkin. Buluş. Can kulak kelekten doğru alacaklar. Can kulak ve çoğasa. Güzel az benim ha. Bakma sizge çok. Güç. Buluş bizge çıktı. Eski kulak. Canlısına çıktı. Canlısı var kelekten. Ve bunlar can. Canlı yaptım tamam. Mümkün ekin.